Edo ya wa bedena edo ni ro wa ke edo ni si wa ya bedena o itu wa ya o wa baba wa bota wa bo wi e bo kiri wa ye wa bo kan o abere na we do toge do uzo logun na abe ko saloba baba yugawe uzo la no gba nana ibe ade uzo logun ibe ye na do ka dan na ibe ye bo etimani ere wa no ere odon rokun na ade wa o wa ya bo kan o ari hin ore ba wa bo kan o etimani ka do we bono pa edit idada kidime abokan o iwanika ya fa ro yede wa bokan o wa ya si koko wa ya to ta pepepe o ya ma gbe na ya ge emi no ri so egbe ere ibude ore do e aye na ere ibude ore do e aye na ona ibude oge ohunsa ibude oge ogi ohunsa ege na mari yoto na ogi ohunsa ya ibude ni ma pa eri kewi mari o na gwan kan eri kewi na ya gwan ya oge va gbon na mi ibude bo ya yu wa ya ma o wa ye gbe ran wa ya ko wa ke bude wa ya bo kan abe ti ma ni pe ti ma ni ko ya ye gbe ran ya de wa ma de ma iwina no wa wina de obe ma de obe de si o no sunu be Nigeria ogo ma na fe de hun wa de ya yi go be duna de gbegbe ya yi ta de po wo ya yi de we dan ze bo kinanga la bo no yo sa lo ba do la ho no kyo de ni ma ya de ge fo no yo sa lo ba do we no da gbon ri ma ni mama o no su ma be na yi bo na o ni ma do se ba sa lo ba do ri e wa ni mama ya la o Ise ọba kàkà bọ́ kú áfò ìdíyàn Ivan ma gbáyú gábọn sàlóbùá nọwọ́ àwọn sáà ma wá gbáyú gábọn sàlóbùá ọgọ́ orí wọn kìbẹ́ rí gbé rámẹ̀ ọ̀pá àbàsánà ọ̀bùn sáré ẹ̀yìn fún ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ ẹ̀dìbà náà yẹ́wù nẹ́kú náà ọ̀kàkà bọ́ dà wọn aki oye ìbàrẹ̀ wà wẹ̀ yẹ̀wẹ̀ díyàn ní òǹdókòwò náà náà sáà ní pàtàkì ní pàṣẹ máa yàrá gbọ̀n sọlọ́bà ló ń fún ìbàhìá fíọ́n rẹ o ìṣe àwọn tí máa ní èrè ìdàdà àkíndìbẹ̀ ọbọ̀kìá sọlọ́bà ní dẹ́mùdíà ọbọ̀kìá ọ̀wẹ́ lágẹ́sàn ògẹ́sàn bí ẹ̀pẹ̀ náà wà yọ sọlọ́bà ẹ̀dàgbọ́n máa o wàgẹ̀ adérùn nárí erùn gẹ́sà akesu na atabo redene inera kibogo mo kibogo ni ona ho o sanogo dua sanapama o sano yagbon kebe yimi o reso na dori awu ma said ne o we ni awu ma so e ona so e unda wo efe wo agbon wo mẹ́fà wọ́n so sálọ́bà ní ra wọn màá bẹ́ ìyàwó iná màá bẹ́ ìgbà mẹ́ ọgùzọ ànágbèrà náà torí màá bẹ́ làwùzọ lọ́kùnrin náà èmi nàgá ibi wùzọ lánàá sálọ́bà wọn là ọkẹ́ ẹdín ní ọdẹ ní màmá o ìṣe àwọn ọdí ẹ̀wọ̀n ní màdì ẹtí ní màdì gbogbo ní mà ìṣe wẹ́ẹ́ àgàrò wọ́n wí nà dẹ́ gbé ẹ̀dẹ́ náà gbé wọ́n wí nà dẹ́ mú ọ̀bì mú
Wonyami ya fe no rungu tagmo. Se gbe o do yona. That's gba me na won. That's go ven no kani. Wonya ya, uyemi ya fe na ye wana. E ya gba ogbagan. La ho gi mami agbon oropo zogo. No wa mani ma no su baba o. Isa ma agwan China. O do anu geri yo bonima. Ge mo hu bo wa. Maya God ma akpon we dagbon wa. Edu Jesus Christ do nya wa. Isa wa ya wa isa o isa. Ibudora dana. Today we are going to counsel on small business ventures. We have been talking about it for some time. Today we want to take it one by one in such a way that people will understand it, in such a way that people will apply themselves to it so that they can benefit from it. It is not mere storytelling. It is something practical that we can be engaged in. So today we are going to deal with akara and yam on wood frying equipment and materials. Today we are going to see what it costs to try to start akara wood frying business. How it costs some money and how much it costs. After that, we are going to call for the names of the people you know who will start a small business venture. We will ask you for the names of the people you know who need help, who need seed money to start a small akara frying business venture. Get ready to submit your name today on. Wayako yo edo. Oped Mike Tave ekinado. Na mahon ma yo we yo pe na dege. Na ma do kabun wa be ne ekinado obe eka na fian. Bena aya fian inigo no agbe le ba se ba mara yo na inigo no agbe ma e do no wa e manu wa go gwa li iyobo na ya mu e ka na fian ki o ka na me fian na we igo na aya wa itamunwa Eva no mo e no se ti gbeku so to gele do fie kana ma we do no wa wari eni are e kata mu wa we me ma e ma we ri o bo e mo ya vi are we no ge me na we da ho me na we nya do ta mi ma o an we ya yo ra mi wo do e ke kana fia wo ari eni are Wabere ni ekedo yere bo no yere ulaba orokun na aya se titi egwegwan wabere ere na manya so ga no egbe ni berio na ta oh I swear na we ukidoge wo po na aye na mahona so ata inigo agbe rekina kana eke kalafia eke inya na ame eka na fia inya na ame ebi ogo ga no sopa obopa alawe we na be fie ka e da be fie ori inya na ame na kana we na ma zegge de ka ya we gai agbeso ya de ka ya de ko eri ma gege be mo inya na ame ta gege ya ha wonu ya ke ari wona
ogbenso ya gegera unu bi akiwu na re akegwere gberi ari una kpogiva wada ho evina tana na mohia ntoto e iyobo uma ya fe magwalowo ma do tabe ni abe na ya fika ni edigo no gbe For the akara frying business, we have the big, large frying bowl. The big, large frying bowl. Then we also have a big bag of beans which we grind. We also have 25 liters of oro vegetable oil. We also have a big spoon that we use in frying the akara. We also have a stirring pesto, which we use in stirring the already ground beans. We also have the triple stand that we put the big frying pan on. Then we also have the filters, which we use in filtering the akara itself and put them on the big bowl. Then we have the firewood. Some of these things you already know, as you can see here. All right. Also, we also have a big machine for frying akara. You see this big machine? It's also one of the things we would like to use if God gives us the money. If you help us to find the money. You can see here the big frying pan. You see, akara is frying inside there. We see here the big bag of beans. You see here the big pack of onions. Okay? Then we have the big gallon, the big tin, jerry can of groundnut oil. All this we will put together to be able to fry akara. You see them? You see how we are frying the akara? All right. All of those things we're talking about, we will cost them. How much money do they cost? We cost them and come to put them together. So we went to the market to ask about the prices of all of these things, one by one. The big agbada on which you fry the akara itself, it costs about 20,000 naira. The 25 liters of groundnut oil, it costs about 25,000 naira. The big bag of beans, the big one, large one, it costs about 30,000 naira. The big spoon that we use in frying the akara, you saw it just now, that's about 2,000 naira. We have a stirring pistol to stir when we grind the akara finish, to stir it. That will be only 1,000 naira. We have the tripod stand on which we put the big pan. You saw it just now. That will cost 10,000 naira. Then we have the Adana filters. That will cost 2,000 naira. Of course, you have to buy wood, buy it in large quantity, from which you take every day to set the firewood. We estimate 10,000 naira for that. All put together, the cost of one business, akara frying business, to be put together to start will be 100,000 naira. 100,000 naira. Everything. That is what we want to put together to give to somebody who is going to start frying akara business.
100,000 naira. In our foreign currency, depending on the foreign currency you are talking about, and depending on the current exchange rate, we have the dollar, we have the British pounds, we have the euro, we have the French money, and so on and so on and so forth. We are not going to be able to talk about the exchange rate for all the currencies. But whatever anybody gives, it will be converted to dollar, and from dollars, it will be converted to Nigerian naira. Nigerian currency is called naira. And one American dollar is equivalent to at least 382,000 naira. I'm sorry, 382 naira for $1. 382. In some places it might be more. But when you donate money to the giving site in our website, that machine is capable of turning it to the exchange rate and telling us what it costs in Nigerian naira. Okay, so about 100,000 naira, we come to about $300 by exchange rate. Sometimes it will be more, sometimes it will be less. We don't have the power for the currency exchange. Whatever we give to the bank will tell us what the exchange rate is and what that money amount to. So all of this will be made transparent so that we can see the figures of what we give. To start akara business for one woman, we will need 100,000 naira, which will be about $300. $300. And that is good enough to help a woman to start business and have a sustainable, dependable business. $300. When we start to collect money, we will be depending on all our listeners. We will depend on all our fans. We will depend on all good people in the whole world to contribute generously. To contribute generously to the starting of individual venture for those who are in need. For those people who could not start a business venture for themselves. You are welcome. 100,000 naira will be about $300. So at that time, individuals will know what role they can play. So the money, the amount of money we talked about just now, that will be if we were to start the business using firewood. Using firewood. We are going to start the business with firewood for all people who come to join and want to do akara frying business. We start with firewood. But after that, when we see that their business is progressing, they will be promoted to using what we call deep fryer machine. Deep fryer machine will be connected to gas, propane gas. Deep fryer machine will be connected to electricity. And that is going to be different. The kind of machine they will be using will be different. In that way, it will cost more to sponsor somebody who is frying akara. I will show you the picture
of the kind of machine we are talking about in a little while. So you will see what kind of machine such people will be using. It will make the job easier, and they can fry more large quantity for many more people. I'll show it to you in a little while. In a little while. That is what we are talking about. People will be promoted to using the machine to fry the akara or to fry the yam. You see it? So that machine costs more money. Those who are promoted, they'll be given a machine to use for frying the akara. This particular project will cost about 200,000 naira to start. About 200,000 naira to start. So we are not going there yet. If we want to start with that, it will be 200,000 naira to start. But we want to start with firewood. And when we start with firewood, it will cost about 100,000 naira to start. So you see what we're doing? Okay. So we're not trying to do what we cannot do. At the beginning, we start low. Then when people are doing well, we promote them. At that time, we will have money to buy the machine. And when we buy the machine, it will help them to do more, to produce more akara every day. I think you get the picture. When my time na here, eka d'enfant ma ya soin. Eka d'enfant na mata ban e na ya fian agbada. Oh eku ye no kwa na ya ro yoro ere. Wi mogu na ya ro iga gaga na mo agbada ninya. Era na ya kokire yo. Ari o ni go na ya tele ni popopopopopopopa. Ai se koko. Ondo wa nara yisen adiasen bi yisen. Adiasen bi yisen 100,000 naira. Ai ma ya so na ru onpa. I ma dele na ya fe mu na ru onpa. No ya so e kigado. Ni ma ya we obugi osarubo fiambo e. To wa ni we do have en winner. E ba ya fe na men winner no do ave kiyen hi yen ibe ru so ma na men winner. Fun da yen ibe fie ka be de agbe. O fie ko wi e. O fie ka fa. O fie ko ta. Uzo la agba o en ni go ni emi e wo da agba yoza. Osarubo be kyodu wa ni yen we ma ba gbon. On wari ere no ara yera soen na yera soen kara fia na yera yi o na 100,000 naira adia san dia se wi yisen on na ekpe ha bi ge egbe na $10 ekpe ha 300 no be ige egbe so we ro ogunga na $2 so $1 or gbawo ta gbo ya manata na igo kigo ne don do ga ri yo iyo bo ki yo bo ne don do ga ri yo bank ya zigo na rigo ni yi o ri ta me ma inigo don dun na ebodo ya ki nu waye igo nu ri yo mama ebe digo ni de he we dara azigo da mwigo ni yi oya tabi mma igo nu ri yo enigo don kiwe nara bege hun do ni omuwiro igo nu ri yo ada tabo wa enigo don kin ara si ebi ni koko na wo na ye era na ayere na ya so e kana fiani ebi ni ya fa ya ise koko odo wa
Ipon aliasan aliasan. We yisan. They are not where I will year and where Ubenso ave na ye madagwa ogebo madagwa ogebo na kaba agbada ogebo na ya fieka boy agbada ogebo na ya fieka when I go ni so ye be do ofigbo o yo ari mi ga gaga yo ko ye be de alubara yo aye be de yo aye be lo baby obedi oye be gba when I hear this one ipo ariasan bi oyi ya so na fun opa iwi 200,000 naira mama o na hear this one ahona ye kere so na ye na sikoko ya so era na fiere yi ai hie ayo ni so okay ha aga mi lo wa ni o wa fie ka o kana be e bo wa gele gu eda wa be kun ori ye po ma ti do mo asio wa ni odukun nebo ti promotion agwa wa na hia o abe se odukun ma ya ye wo gele hia na khaba Maya de boy mune abia Maya de boy mune wani we no wani do alu egbo na nu da o boy gba ekina ana owi kana o gwa o boy o manu ari ere u e ko gbe ude no gba okoto na me wo be si egbe na kana ya ke ya iba ya mu ene wani ogo he ya ke ya eyo ha sai na ya di yobo no wa pa no ya sun ki ga do no no wan ni make na retomu no be ame wi na yo we di agbe ame ro over you ama we no mo pia don ya gbugbo o no ya gbogo ebi na ba be over do so no be do de ye ogori ye ko no no de ga ka do no they got Bendy no, they got Bo no, they got Sapele no, they got Worry no, they got Ope no, they got Soko no, Eboka Bodon Yan Fieka. My idol, I have a review them. I in the room by Tio Mapaya where Timma have a no. Igo na ya we na taban oye gedegbe ba wi ma ogele polo so pa ma ya so bokoko oye do ye wege we ye $50 yo we ye $25 yo we ye $100 yo we ye $300 yo aga emi ma no wa mo arun pa ve o we 200,000 naira na kana ye wa ha na ru ise ho ni kuisaya swe karafia okole ave ni ma no wa bu ahro yo ga tun ba yan o du ai 400,000 naira ha mi ma no wa ga o ga fun pa 200,000 naira ade na yin na 100,000 naira wa jagbon ya mu egbe ya zo se o igo do ro obo nu wo nu ri eyo do bo wa ba be gba obe ma do bo ma be gba be ma be do bo se koko dupo o ba gba ma na gbe ba na re kun koko dupo ba gba digo ba gba iye ba ku na ya ho pon mami ale ma na ron pa ese ti rio wa ge ga ye be rio ben mata na yo yan ye o yan awe kian ogupo na pa e wa na me yo bo biedu na me yo bo ai ri yo bo eniyan iyo bo ni yan agwa lo ni ave tomu we be ya to ho bi ogwe
ọmọ náà rí yóò bọ̀ ní omi ogbe sọlọ́bọ̀ rí yóò bọ̀ náà sọlọ́bọ̀ gàwé sáyẹ̀nsì sọlọ́bọ̀ gàwé rí yóò bọ̀ nìyẹn àmì ọ̀mà náà gbọ́ àní yóò bọ̀ àmì ọ̀mà náà yóò bọ̀ mà so pàmò wí so nù bọ́ sẹ́ àmì ọ̀mà náà yóò bọ̀ mà ooo so pín so nù bọ́ sẹ́ ìbáyé mi ọ̀mà náà yóò bọ̀ mà ooo. So pín so nù bọ́ sẹ́ mara wẹ̀ sẹ́dọ̀ sà máa ń dòwe yẹn wẹ̀ ìmà rí yóò bọ̀ nù sà ìmà rí yóò bọ̀ nù yóò sà ló bọ̀ ìyá àmà ẹ̀ àṣẹ tí ń ta ọ̀pọ̀gọ́ zọgọ́ náà yà àmà ẹ̀ ọ̀nà ìwé náà sà ló bọ̀ ní mú rí àkàrà wẹ̀ ọ̀nà ìwé náà sà ló bọ̀ ní tún ṣe kìlù yé ọ̀nà ìwé náà sà ló bọ̀ ní tún tiẹ̀ wẹ́ dúdú gbọ́ àwọn máa nọ yẹ sọ́ọ̀sì ọ̀pá tiẹ̀ máa nọ yẹ wé mọ̀lẹ́pá ẹ̀ á tiẹ̀ máa nọ gẹ̀ ẹ̀bọ́yàn pa ẹ̀ á tiẹ̀ àgbọ̀nyá àrìlàrẹ́ náà dọ̀ àṣìgò náà kókò máa ṣìgò náà kókò náà ọ̀nà gbàrà fún pa àyà múnà wọn pa ni àwẹ̀ àṣẹ kókò ọ̀rẹ́ gbàrà fún ẹ̀fà àwẹ̀ ìyàwó ọ̀rẹ́ fún ẹ̀fà ni. Abe ya se koko o gba adu isen abe ya wo esun isen ni abe ya se koko o gba adu igbe abe ya wo adu igbe ni kata de o be na fieka e da be fien edudu ono eyan ebi na ya fieka na makana abe ya fion ri dudu be na fieka ya gbada ìdáwẹ̀ fi hàn ìdùdú yágbádá wọ́n ìdùdú èèyàn ìyànà fúwa náà rí akíbọ̀ ààrẹ ìwé fi hàn sọ̀rọ̀ àbẹ̀yàn àwọn ẹ̀ ìbànú dẹ́ka yàwó ń gà yìí ògà ìbànú wẹ̀ dì dùdú náà ní àwọn gẹ́gẹ́ bí sófì gbòyìn ní àwọn èdè ní àwọn ìbà yìí ògà òdẹ́gẹ̀ àmì ẹ̀ máa wọ̀ ọ́ nù yá máa ìwẹ́ ìwọ ọpá ayawo ìdọ̀ọ̀dọ̀ ayawo ìfèfà èèyàn pa ayawo ìfèfà èèyàn pa òdọ́pa ayawo ìfèfà lódàgẹ̀ èèyàn nàkí o àwa gàgàgàgàgà anáyè mú iye gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ anáyè mú iye òfìgbọ̀ anáyè àwọn oyè nà àwọn ọ̀dẹ̀dẹ̀ gbé nàwa gẹ́gẹ́ dẹ́ bàárí ìwé nà nàdàgẹ̀ àwa gẹ́gẹ́ dẹ́ ikongo awazi ikongo na mama na awazi yunwe okome amunu umupa eri ono ima ya di take away now that take away na amu ba ipa be kele ye ya money wage ọdẹ àmàhẹ́ akínrin náà àwọn àwọn ẹbíọ́ yìí take away ọwọ́ ni wà mú pa ọwọ́ mú pa take away am I able to lay hand on take away there ọwọ́ mú pa take away please ẹgbọ́n ni màhẹ́ àwọn fi ṣe ká náà yìí ẹgbọ́n ni màhẹ́ àwọn fi ìdúdú náà yìí àwọn afẹ́ yìí tọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ́ àdódé àwọn àdẹ àwọn àfẹ́ yìí wé take away ni àwọn àgọ́ yìí náà. Ọ ni wa mụ kpa de we isi na he na yari o mi obodo weso edo wagaye edo do dage ona take away oye gege ima adabio na ima na no fieka mami eka na kebe nyana aga cha yoto na yage ko na me yage na le dege o ma no le do dege do da avio be nyana idudu na avio yo fana dege
Ikona, I shine, I sang. Dama sang, I say, I school say you bokpa. Dege, Owani wa mwe, Evina na Ogwe. Nakaba, Avinya Yewa. I say, Konko Yewa. Mamma. Owani wa Bowa Mon, Owagwe. Well, oh, Mother. Our Monamupa, but we're not the way Moado, every morning, my wife will do video one boom. How do you Kuyakere? How do you also don't know your asshole? Agbonebo yin nothing. Agbonebo yin always my bow, or I see my boy, as I said, so he said. Ogasi babo okpogo dogo is How you obi be na fwa how you how you be na fwa da how you how we na yakunu o yakunu madage don't you go don't get your bobby I'll be action bo o action bo or if you order or yamufwa de kani no e ka no se na ba ka o ka de ba e ka e abe si e kani e abe viode adege e abe viode abi viode pa man kuna amen e kani keke o fi go ni e have yo abi munen no mupa obe go e be na ta ba we go every na ta bon we can ye bon wa ge ma so yan be me guy yo tin si guy ni ye bon na ta ge o tin si guy ni ye bon mo mi e ba so we wan kasa o kun ju kasa na o fi ye bon na mi ye o bu ko wa de o ge che kan ni ye bon o fi kasa ye ba ogbon so o ri ebi ke yo be ye ba ni Ogwe. That will wow, the guy, Yevan, who is this guy, Yevan, who Sama yo. Umia, they can't hear him, they can't hear him, the guy in Oriva, who Sama yo. Mabia. Well, you could yet, Uriana, if I back. I got one done in work of Gway, my mamma. I mean, I wait for a body. Every day. Do that. Remind away. Not so I have a boy. Even a boy winning, I am away. A door. What the balance? What the balance? All that woman and you. All you are one and you. What the balance? What you fair, don't give it up. How do you get on the back? Do they bat a timman or red or redia? Is that Vera? What the balance? Sullivan Demudia, what the balance? A do good away, Fred. What the balance to them? To your gear. Is that Vera? Rita has what I done a bully. What the balance? At this was okay. What the balance? A kitty man, what the balance? Oh, did that general? What the balance? What you fed on Roku? The Kisugi. Imandega wow, what the balance? Now, the Yagmon on wherever always say, how you bo. Now, the Yagmon on here always say, if you have with my obo. Oh, now be my by. I have a year university, Yona. I have a year with Yona. I have a year Benue, Yona. I'm not aware to your mommy go. You go and I will not have one yada. We are sure one no eh. Nene win a ray. Namo Kunwa, your boy. From this day on, November 2nd, the year 2020, from this day on, let it be written down in our history
in our history, in our Edo history, in our Nigerian history, in our African history, in our American history, in our European history, in our Australian history, in our Canadian history. Whatever country we come from, we are in. Let it be written down. Today, November 2nd, we are starting to ask for the names, the candidates who need help to start Akara business. From this day on, we are calling for the names of candidates who can make good use of Akara business. And we will equip the people and give them a commission to start Akara business. Do not say you didn't have opportunity in this world. Here is your opportunity. Do not blame the time. Don't blame the national economy. Don't blame your lack of education. Don't blame your lack of help. Don't blame your family that didn't help you. Here is your help. Here is your family. Here is your economy. Here is your money. Here is your vision. Here is your fulfillment. Here is your victory. Here is your good life. Here is your business. From this day on, we are calling on the names of candidates who can start the Akara business. And I am calling on you. You are listening to me. All people who are listening to this broadcast, I'm calling on you to supply the names. We are calling for the names of candidates. It's like a school. We are starting with Akara business. If we do not find them, it shows that people are not willing to work. But we are not going to judge them right away going to that. No. People are willing to work if they have help. And that help, we want to give them. Edo, Katanekba, oh, Katanekba, they've not done it. Ukinogyo war, better than Ukinogyo war. Bukpo Ori 2020. Katanekba, better than Ukinogyo war, Ukpona. I might have swung at she, Eva, no hold on swing, a kika nafia. Kebinyana ame. Katanekba, ewe aga vie ni reni, oge va. No gwale iyobo oreki. Ekinado. U vianre, we vianre. Ewa no gwale iyobo ekinado, we vianre. Eke kanafia, eke nyana na ame. Ugesu wabo. Ugesu wabo. Ugesu wabo Edo. Ugesu wabo Edo. Ugesu wagbe. Ama kwe ema. Orobi igele. Ama kwe ma orobi igele. Ta yoga. Agayi kwene orobi biegwa. So, ama kwema orobe euga orobi gele aga kwema ne orobi biegwa ibiegwa aga gbe ya gbe mani bere boya gbe iyagwa lo to te ya fefe eke ni ana we iyagwa lo to te ya fefe ai da do gbe na yi wa na do mo yala dia. Mamia. Na dori e mama we don ya de he. Be na nya na bo he. Ge, ido bi hala dia, e wi kemi no. Be na we na, be ma be ya u be ne bo ya u. Ai do ta me ma. Obi ma o yo. Obi ma de do e o ye. De gi bagele me yo bo na ati e na gbon. Ose. 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 Degi magele we gbi ma. Ebo ni ma bia. Ebi etima. Ebi awi ma. Ebi dui ma. Ebi agbeba. Ebi esosiba.
ibia wo wa deji mageleho emiyan mageleho ni agwapa leyo o say ati na we agwalo o wanire na eme nwina no nwina o ito Yesu ku o ba Yesu ku o ko enu Yesu ku e ka na fia e o gi makpesu e o go gwo nu makon o ge ma no me nwa oge ma no ho no we e ma no megbagbon e ma no ho no me no ye dagbon e no abi yi ma so ka fie kana ya ha se college ni ma yi ma so wo edo ni edo osagbon ya gbe o ona na tare na ai mi o wa no ma de kan na tare na do wi yo bo ne wa ya so ki ado o ye ke ka no o ye ki nyana ma no o ye ki nyana ke no o ye to da me no o ye to da gbe no na ga wa mu re da ami o wa no ma de kan e o ki yan ro do wa we o e rio e o ki yan Jesus ni ga we so se o e rio Doggy no ego don't fail. Oh. Doggy no yabo opa. Oh. Eh no tun apa. Oh. E go na pa. Oh. Ogi man ya fe. No. Where do you boy you kagaragbon? Edo. Why here do you boy you kagaragbon? Na ya ri ege na ri mama no abe odo we megbe o ado ya ri yoboyo uri yoboyo uta momo nene no wu we no we do de ba we ri eni ere uwe ri gyodu ne uwe bo ude no ma uwe ri gyodu ne do ba gbona aba ke na eke da do we kwa yi u ne ru ne ube no e de oyo na ene ka na bo do afion ko fia na gbe ma ye pagbe e ke no de ki ya e ke no rigbo ni ameke na meka ya wen gai ubu e ude urigi odu ne enoge wo ma mu na bo o abi o wa o enoge ma mu na bo wa abi o wa o ibe ki ko don ye college ke don ye fo ke don ma ye fo ya wi am wi na ma mu na ready am ni ado wa fienka dadabo o ye ko de mo no o ye ko fia no o ye ko gba no o we san no o testa no o wa koko edo no o we onwan no o we afeben no o we o pe no o wu obo no o ebu obo no o ebu ezeki no o ebu zo no agbon ya fe e ma ya fe do yin sagien do egbin a amunwin na bo wa de wa o wetin carry win na say ya abegwa li yo boy down doge iko bo ade yo epinu ade yo iponpa ade yo ito ade yo iselo ade yo epopa ade yo episo ade yo dori yo ebi na tana egu ki opa ebi na tana egu ki eva ebi na tana egu ki ha egu ma toto e na na to e na ebi na tana egu pisen ebi na tana egu pigbe ohia wa ahia de ya se de ikimi no ma e ma gbo na ikimi no ma e ma gbo na ogo he no se karanya go e ma gbo na ogo he no se karanya go o e ma gbo na agbon hia fe no o asegbon hia agbon hia ra ise o mani mahia ise aga iwona ne aga ewe e ma no do gwale e momo egbewi na bi na ebi logo e momo na yadi na yadi igai e momo na yadi ze
abe woni na aya we no beto eku no kwa meto abe di ade e ke na we iwe mi na be hasa yo e ni aya we to David do abe sekoko abe munia abe nerunia ni aya ya mu e kiagbon ya e do tano ke na pa ma wo no ri eni re eni ogo ma nu obi edo no hando do dia efena efiore na iwunare efere salba no je gba ni ma o ise ita obo ta owe na o ita obo ta owe na eke anari yobo yo na nari dan higo yi na ne mahado asikoko e atamu wa Aza na we no we ni ma hen ya ari oyi aza ni ya ma ewe fo ya we ni gi ya we na megele di ege ni ya we na o unda a we ni go ara taxi da dege na wa ma we na ta o rio we bo ni ma ye na ebi ya fe ma gbona ya wa ma na you told them go we re gbe tai we bon ma yira ebi ya fe na you be na ga we he no na do na ya ma na you told them ebi ni matana ni ma yi ke gwe boru e pigbe o gbera pise yan gie me we ke gwe boru gbe mi na e ke yan we na ri godo na ya ri yobo ne e ma no rete Africa e mo ne me vai e mo na Yesuku South Africa na ri godo be na ukukio o di pise yan no gie no gbera e me ke ri egbe viverio ibi ado be bu no be we e mo pa agele ari go de giya kere ukuki iye e maso de mazigo na ya la dia na be school ope obe la obe yo obe la de school i me be pon salo ba we me be mi akopa ni me na ri yo bono money me ma ugbo so ya di photo oro money e di kun i be pon salo bo obi na omo o ma me ma ra ba ye ebi ọ̀nà òpúpò ebo na wàá wọ́n na kí àwọn owó tá gbọ̀n oyibiri irọ́ pẹ̀tẹ́pẹ̀ ní ẹ̀yàwó àhẹ́dẹ́gẹ́ gbèbọ́ lẹ́yìn tá náà ìjọba iná wàá yá nígbó gíga áza nàná nígbó ni yí yá bẹ gbọ́n rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni màá bẹ gbọ́n má rẹ̀ á bẹ gbọ́n rẹ̀ ùgẹ́ bo na yá nígbó ni yí áza ni abe gbonre eri abe gbonu na dada ma gbon la dada no eke na digo ni yi oni opa ya ma tami ma ya tami ma na ma we tamu wa we wa digo ro donate eke na di yi be na di ya di e yo re ya we tamu wa mele da digo ni so pe ya we tama me ni go na yi wa e ma no ri go yi ba upo agba ima ave do gbo bi e beri enu na ti receipt oga be na awon no bi agbon kankan e pari esen nu ri eni ma opo na agbon yo ari ebe ni ari enu e da ede na do tie eni oge wa no zero o petepe ni o salo gba begi ma ya ebi ke nu ridi wu ori no ro nu e ja fi ma fia na tana e ogo epo bovan salo gba wa mi da e ogo fure e ogo gberu o salo gba owa eri da e ba e no we ro padà dada le so si me da e don wa wu upopo ugu ga wa no ka ta mu wa dada Kauta mugadede pupo mayari e o tedo esuku no si yeva e ma waga benana o pupo esuku no si yeva ya se gbe e na ya gmepe ya se gbe ni be ka ya fi mi o ni ado taya na e di e ma won kaka
ili e ma kweka no daga ewe po na ma esu egbe mi na wu oge suku no ro ni taban upo wo ye ma ke we na ebi eso si ma e wa zigo ni mama eto tu e bu hu tabo ya ma egere do no wadewa igore ma adio gi bi suku no re do ro ye ko de won ye ko via ma we gbo ni ma ida ma we oge egbe rame e ma no ikwo mi ba ke ba na egbe bo na ma si ku ku nkoko ma ya deba agbazi yo ma ze no redo agbazi yo ma ze no redo ni ya ro se igbe ma ya deba ya ebona wa ayo gba gbene uto edegbedegbe ma ya ye ebuwogun ga ebo ni ma be so ya na ma sa bo e do we ni kana ya be he ni tana wa be no ge ebo ni ma be yo ya yo gbe we na kana obe gbe na ye vane ma wi ma ri eke won ede awa gbe owe pa ado mmegbe man kiba ke obo a doctor pharmacist on ri kun na wa no ri olude na wa ke be ya fe ke ko wukun a se koko a segbo ai la moto me so ba me boss no kwa ba in total yo ba in ma me ba ni ma ai re ma ga ri eke won na ka ni o da gi yan gi gbe ma se ba na ma le ka mi ari ma de o ya wa ya ju je da ka wa ma se ba wi ko yo wado ave nerun ne aso ati an popa aga da yin da me egbin an be don ton he ada me egbin an be ne ogo zero he ada me egbin an de egbe ba na ya e doctor odikun oka ukun de egbe no ma na wa ni ebi ke na pupo wa ni e doctor o igbukun o ari o ga ni ma fi kun yi pharmacist no river don ga kun o do gukun no we na yo don wani o do kai okay of yo okay of yo David na ya wo no na ya wo ni o sa yo go o be mu na ya wo no de ku obe bi don obe gbe go ni obe gbe obe fio obe kabo obe je yo go bi obe mu na wani abe nenu de no wani ne gbe na ukun no de ke no we so bu ne gbe abe mu sa yi ba ede agbe ebu obe ya gbe di eri eke won na you know de ukun ni ma sa yi ba o si an lo sukie ha eri ma ya we ne pi senga de ma ke du ni kana ne pi senga de ya no ge uto liye ko re won liye ko via liye ko gba le si le tesa ba ma lo tesa fo ba le ba sa bo da ti ogwa wa ya mi no ta ma we wan ta no o hen ya ga wa le luware we ba ta no iwulo salo ba e me do wa gbona iwulo salo ba ni e je be una e ya be una na kana ogo sabe no ni ba kana e bon fo me pupo wa no pupo da pa mama ri oyan fun de be covid ni ati covid na no ma ngi agbon o ma ngi agbon sa se gbe no ma ngi agbon sa se gbe saba we yo ba mama le view pon ogbon so ba view pon no ma e bi ono wa na me ma ngi ewu no yo so lo o ale ye kere na wuno salo ba wa de ba me na wu so wa ja do le wo won yi ibi wo be ya do le bu ya yi ba na o yo to bi e do ibi wo be ya yo ba le gbe ya ri do ye ko mi bi be le ka no ma de se na no gbogbo o ki ni o ye ko mi gbe gba be ye we agbon o se e na wa kele ye iye do asi ba ni do je ohun do amu mi no ya wo ya wo ere ya gbe ba o egbon so abe die ye obon ni Jesu ku ya ri obe ke mi are a o be so a wo be so ya do wa ji ma ri yo bo na gbe ma e ke do wi man ma bie na wa
ma obi a be de be ra de be ye ma be yo bo no be wa alagba ma ya ne run wa gbon na e ekedi ma mo na di ero edo ewi na do ma e we de wa ga so e metare na abi onu bo gbe do ni u ate ri pompa yo okiki opeleva okiki pe season kuki be lo salo ba ri yo bo no se e wo ma kan won o kan won egbe e mo na mari yo bo na not ma gbona ya pugbe o ibiri okiki are do ara owo ma kan won do ara wo so ba wa mi da ai salo ba wa mi da ise e mana magba ore e do ask iziga iyo ekwe kara obi abo no kuda ya ma mi yo bo ege no keke ya ga mi yo bo ege no keke ya mase ebi abo be ni marido ati ana iti ara we ya kwigogbe we ya winagbe we ya magbe we ya emi gbebe suku ibi egbe ma ya emi se ya ma mi yo bo o se ibo edo wa heaven ni kai igo na we na viola de na wa avio la de ge o awa avio la de be do bo we gba ye na ukilonde be do bo we gba abi pe se ami pe ngba mi pon jo mi e popa me pe va mi pe se ami pe yi se ami pe ariya se ne bo te 1000 naira yeah. Even now it is the 1000 naira bebdo o ibiri obama gbedo what ori egbe ma even now zigo ni afa edo amwela dia wana na gbo ya dere akoyo ira obo na ra owe do ba nu we ho nu ri ere gbe ni la de dere kaka ba wede no gwale ni nu gwale ni ere o the one where you go down to Yobona, James, you know, Dakuno, Ububuno, Angela, no, you know, Imosenoa, almost a young no. Gbeni ere me adege awu wadi ni yare wa bi ni yare o do ka we e we so do ka we e yo we tion wa u o vi go get tion e meme imeten me mo yare go ni e to bo ndi ogo me ni ya so pon ha gbon to me ma una ma we nwa bible ma we nwa sebu wala ho eni o wan ho ni na mo ya gbada na no ya fieka we gbon la dia kuyo sokan o ere igbo kuyo o be wa o aye megbe kuyo aya ri ni re o ka no ka ri ni ama e na go oga tani na kaba ya mo na mu iwa na adoso an nego o wan wa o na ri yobo na me ka na awa mo wa pa awa we na ri yobo na wa pa gege gbon mu jakawo do me be bo o wa na gwali yobo o no e go gele fie ka o gele fie dudu me ave du kweke o wa no gbe ni ere be ave gbe to dia eri ma ya awe o do be be ro na ya we o wa no wa gbe re e ma ri yobo na o do ari edo o do ya ba be ni wan ni redo abe ni wan ni redo ni eri wan ma za yodo e do hin ado vie mi na yo obo bo sege ai de bai
If you don't, you don't. You know, what's it? When I had donate, when I had to go to Ita and the ban, Aza. Go on, na. Not your Bishop Agahowa ministry.org. Where you buy your computer, where? Even if you have a watch, you buy the bill at the Aquara. Why make any man you will donate? Or if I didn't put two. If I didn't know. I wait on there. I don't get mama here fed and we have you don't want to. They get dodgy a computer at all. And have been on the red don't a computer. I would never a computer. When you have you boy your hair, I will tell me what. I may check. I will me money order. It can give me get woody. Man, you. It can I get woody. I will hear my what. Okade. If you know. I want a new one in my own year. Who are hold on get it. Not good at you, Bona. I don't know. Them Jawi said, "Do a Anagua, a hero, Bambana." What's so raw? Moku, we are about 20. Over your 20, never know. No, we haven't winner. A hand of what to papa, who come I, one moon and Enya. No, ya Finka. Oh, matter, who are there, Agbadamuna, Muna, oh, Mune. Wow, Uta video. Who gave me no hiata? Candidates. Yeah, who? Yeah, who? We saw associates as Coquigo de Yamuka Mupa. Socia Coquigo de Yamuka. Or the idea of the Coquigo Muvio. My old and Coquigo Yahweh in where Hona Yahoo. Even where Hona Yahoo, our rest soil. Worry time. Oh, morning, Osaku woman. Worry Meniere. It's the one I want Badam and Osaku woman. Ogie Sabu, it's our one of a Madagua and the Yawuna. A mammy of a pao, my brain, your paro. Okay. Hello, video. Oba. What happened about upon Salobois? Working Yakwood and the room. Working Yakwood. Even though Saba wouldn't have more W. They were. And I have one where I hear my Yevidia. Who died one my bow Gabo Salobois, a Bemasasa or Bira. Or Bira Nassau, Salobois here. A man get the Saka down the way. The man, you would not Nikuna Manadi, Nikuna everywhere. On your here. Salobano Kima, I may be low, sir. Again, a room. We are well, was Salobois. In when I don't know your own boy, eat us. Ita bota away, Santo, Naboyan to toy. Lao wo, Imiano gear, a do, yelling at you. Imiano gear, a do, do you boy, Eminana. Imiano gear, a do, dear, Evano, be your bona. Imiano gear, do good man, little, ma. Oh, man, in my half a fair. Now I can I work at that bay at the I'm one ever for. When Jesus Christ on Yama is when you fed on Rakia, when you fed on your book at Mamma, thou wouldn't free of your rate. Thou wouldn't hear me without. Thou egg you or the queen beware. Thou will give me Kevin a issue well with Dick. You may find him out, your food animal. When Jesus Christ on Yama is of a weather young hello. Well, hello, it's really one and see. Obi wa wo wa weso again wallo e na saba no fembu wa no we die no ro no wa we babado wa we yedo o we kin yakwe bye bye